Danas radimo salama, sir, kockice. Potrebno nam je jedno tijesto. Prerežemo ga na pola. Jednu polovicu namažemo sirnim namazom. Zatim dodajemo salamu. Prekrijemo sve rubove. Zatim dodajemo sir. Preklopimo s ovim drugim dijelom tijesta. Ovo potisnete. Tijesto premažemo šumanjkom. Zatim ga narežemo na trakice. A zatim ga narežemo na kockice. Na samom kraju dodajemo sezam. Prebacimo na pleh za pečenje i stavimo pećnicu na 180 stupnjeva nekih 10 minuta. Pećnica je prethodno već zagrijana. Salama, sir, kockice su gotove. Ostavimo da se ohlade. Ako nisi, pretplati se na kanal i budi na vrijeme obaviješten za novi video. Hvala.